Halo guys, kembali lagi bersama Arhen. Halo Arhen. Tadi gimana Hen? Piye? Arhen ini memakai barungan apa ya? Wah, barungan devil. Wih, devilnya warna hijau. Arhen bisa memakai Hen? Kuat. Wih, Arhen udah mandi apa belum? Belum. Terus ada macam-macam barungan nih guys. Ada barungan macan. Karipan lah pobal. Wah, begadang. Ojo begadang bal. Iya, ada barungan singa. Ada barungan kodok. Wih, ada Mas Riko. Halo Mas Riko. Ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan apa ini? Wah, barungan hitam. Barungan hitam. Terus ada Mas Riko memakai barungan. Wih, Mas Riko memakai barungan hiu. Terus ada Mas Silo. Mas Silo memakai barungan apa Mas? Kodok ngorek nek kali. Wih, kodok ngorek nek kali. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan. Wih, barungan ular. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan. Wah, singa besar. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai barungan. Wah, singa kecil. Terus Mas Rama. Kepala macan. Wah, kepala macan. Dan Mas Iqbal jadi Buntut macannya. di buntut macannya. Yo, saiki Arhen dulu Han. Ayo Hen. Awet. Ayo, oke dipakai yo. Wih. Kamu Hen. Lihat Mbak Irma dong. Wih, ngamuk. Aduh, barungannya ngamuk. Lihat Mbak Irma toh. Ya wes ya duduk ya duduk, Arhen duduk. Yo saiki Dek Jihun karo Mas Riko. Yo Dek Jihun karo Mas Riko. Bangsane para Gandaro sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal Dengek ikau. kababat kadandeke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wati. Ayo. Ketake tuh Dek. Joget toh Mas Riko, joget Mas Riko. Joget Mas. Joget. Joget. Yo wes yo duduk yo. Yo sekarang Mas Rama. Yo Mas Rama karo Mas Iqbal. Ayo le.
Yo wes yo Mas Rama duduk. Yo saiki Mas Henip karo Mas Silo. Arhan sing gue. Oh, Arhan apa gue kodok Hen? Awas Hen. Awas Hen, Arhan minggir. Wes esok gak libur to? Libur seminggu. Apa Selasa? Mas sampe kalah karo Riko to lho. Riko memang salah tak kok. Loh. Ada men. Yo wes yo, Mas Henip karo Mas Silo. Yo saiki Mas Abdul karo Mas Reksa. Nyedul. Oh, ayo Le. Yo! 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 Yo wes yo Mas Abdul karo Mas Reksa. Ayo Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kamu subscribe deh.